بسم الله الرحمن الرحيم. Tengweni harimwe marengwe ya kingazija hatu ezimamuzo zine wahandani de ujozo hamba iwabili elisani kenjema wararuye matso ya huhuraye iwane ndeo heza ngene oboshea namjoni pata makara nzima watukufu izijwa ujanziro mzifasiri bakar na uzanzi harizaribu ukamwa nashe la tafundi la dhima ezisabu zo udanganyia wanzani wa Komori ngamina badanzima shange jo utendelwani nzima imadda ya handani ngamkomeyo rongozi jo komelana nrajina nando urongoza nusu ya madhamana wanro bababo kao kwatu juwezi joka baada mahakume bana Suriana enamna warongo wao holi honde zilio yinu kwatu saza wahanzania waritola imafuyu jazi nyama za peu juma unamfao mji wa mbeniu shama adama emadda khaswati ndiyo shariru husiwari kome mnahinru hauka ngasine mabana atuhum zinrizilishia emabani hao waloyiho wajo wajibu shaizwe kaundo ribirili yao ibashelie wahandani ya rongo wa harumaze mimbari za Facebook banu oho mjimtu kufua mnungu harongowa hauna swihi wananya haruma grupu ya WhatsApp mengoni mwe khatwari naono kaikalanti zo wanduanu eba nkazi jatosha hokanyika mjwamba rongoze jasuli wa mbeni na abo mwamba mjitenge na grupu mjitenge na izikundi za huima mfikire mji wa mbenu nunai manze msamise jahazito uzama manze msamise bidola afungwa kamtu ushindo litota kamtina mbarongo ya ushinda mlirende shabu wa mwekanti hawanyi kamtina mzambao zito huja yeba abonyi wandu hindri enga boronomo apanga kipu mto ushindo jikamilisha mto ushindo jamini shata iyo mzawiyani na suridini mzawiyani mjini mnungu basheli ya wahandani enamna zambao banusu ya rungu ambozo ondrabo usafihi omji wa mbeni baada wambango na sihoa na nyuho watifanye zito urendwa kutina mfano muyi wakaanza urenge enandrongo wanzo urongozwa na nyuho enisaura bihango tsorabisha mjambeni shisu alani uzisawa wanduwanu owanana shwanyu walo hunu mwaboye mabambu heze mbiyoze ndao no ujinga ofanyao wato ujuwezi joka baada mahakume banu mwakirimu hadaye au hadalihe heza baha halafu watifikirezi jao wajihada ukango na babiza mafuyu mwahadawa zirumie mjamjibenu wakaihoma ngabanyu nganyine kundi shandwa baba wato ujezi jao wato fikirezi jao shawafikirieza baha waono hamabanga unarongozo shinda warende au nsuje shamtani nyonga shokaba nabanga nyina fursa na mprofite banu mreme nsuje fursa yonga mfikirio ngionda hubi na raisi wa daula katura nsutsa hambeni mfanyaze tabia zinu zonti pia hata muundesheo kazi tumkinishi mengoni mweze errori mbili
sharane janjara maze erori milizo do utimizi hundondondro nione sokaya kujacho hamba bashelie wahandani wowe mruamba we kukatengweni lazima nsujo ujatengweni ujambe naye abonge kujacho subuti wabegona suhi wandu halafu subutu gabili mjibo kao ya uzaho hishimu sha aba koulo mafa ridwamo ukabo konsini mwamvunje kaba madajile abanga ronombi romelene sabanga tsingo hone kinyume abanga mndu haziwa kamili ya zaya mkinaju huyu na nro baba wajuba zenza shonga watsanganya manga kwati na suije ya huifikirilia harumale bavulinu ito mpaka mbeni yangami mreka ushindana na wandu bombeni wamba kamjaka ya ise ni mlao mbwani wa hunu abandu enda mbiyo watsaha waba wambeni mrenda mbiyo mdibi mrange wandu wa hunu amba baturi mtani hazini shaka mjashindo diba kam na ushindo diba tileo timaudu karitu jesibu mloni zozi zendinesa zibwiza heleba vulinu kabati hesambeni wa hila wa ulisa mbeni wa hila wa ulisa aborika hambe namna mjoka ushindana njema mwambia ensumbeni wa kahotangwani wa zezimbeni wa bagwazenza wazinjia wali wariba zirdize hansala mangizo atale engeba nushomlao ngamjoka ujamaudu kashimbo muhani mrame wambeni fuzindali doka mkanaye ze prefeka jakado jahazini doka mkanaye zikamjaka nazo hambe katsi unyamazi mwela pizo mjambeni atanro ababa wava jubato jumana hazo alafu mzawiyani mjini mnungu nasuridini mzawiyani mjini mnungu kwamba ngona suhana nyuho kujakana ndogozo hamba kujakana mbandongo yo hamba hata sodo urenda mbenuka yo kanseri urenda mbenuka o majidutsi him bayi wasuri daraja wambare shahafilisha mbeni dabo shamfi wa do wazir la haula la quwwata illa billah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hay utwanzemba hindu wonde yatabi habo wehunda utsuhanza aibo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hay embe ni watoka na mawaziri kwa jawataha shamfi watoka waziri mbeni watabi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hama bese yenyi demono mastajabu bo shamfi yani kwa waziri hama ohanyujuyu zilatirongo makabzaminu kazo ukiri honge shamfi kwa joka waziri mbeni hojoka ndogandi au bo shamfi wo ya lo waziri shamfi ba lo waziri ani mbandongo ndrini yakazema banahe wa mbeni itodo tokaye maudu ya roha hazini banahe wotoka matajiri owalona zehazi baniha he wadunga komersi wotodo kama tajiri aja wonde matajiri gujodomo akama waziri jowaka hunu amba wakama waziri jowaka hunu amba wakama deputy chumba yonja no lawa zotimaliza mndu jaka mnugure mndu ifuba mndu nadobele mna mazanga wa karne wa hahe ye jaya amba hae karne yangu yomekia wewe pakitsa inungio na milioni ngapi zinza hangu shati posto mriano mwa serikali no mwa wandu wa komori wantipi yekana wandu wanjia walawa banjawa sawala wanjawa sawala eyo posto ezo no ndini mnukujira mwefuba mbendu tsoya ha abonga kama nzondo adoshindana ukawetsi bani hangu mrenda renge mnamazanga karna lona ya jabe ona kabatsi mdulo ne mali inu yobanu shati mruyano mwaba ebanu wano mwaba hanu yo hanyu hunu mbeni bakano mina songa bizilawo mwaja hukano mina songa bizilawo ama hame hunu hukawanga biwabira walawo
yabo hotoka izo Nasruddin Mzawiyani ngo kutina rogozo na siho wananyuho harumwa grupu yanyu wata mimi tsabando kai wanana shwanyo lo unu mwata oshonga abo mtsojwezi jojiri baada mahakume au kaizo dizomra kao fikiride jojiri baada mahakume shazi mziliwa baha zinzi sazija ngari wazozi lawe halafu izo mtsojwa dezo kabana mahakume sisi zorlo suira baha yin ngaborono juzi wakaimbabu njilo babango ni radi so shawa nduambabo nekeza mishiharu mazavoti ezambishihana yaru mazavoti zabira izanekezi biri zo juzi ngojwezi joja baada mahakume bana aukati hambio kaya ohadazimu hadao owanana shwanyu walobo tijua nwana waloa mahame banu nwana hanyu mwabaze grupu mwataumvuka ngwanzwe kebala zila ngo watabisho mbeni na barogo ngamwatao shonga eseza nyuzibiri shawanda umwatao shonga abongena mtsokana duwa nkali maudu atakubala za samazao baizo karitika ekakarisina moyo mwa benze zisama hizo gazi jojanzi manzi mangarzilindao badikati komoribani hendi hunu enge hale hena mra kubalemba haze ya hahe shaba hena mru gutao hazi woka onge shinda no andrupia abonge abahayinu ngamjowono kaya ngabo wakati ko kuna ushinda wihunde mpako tendelwa wakati wongo johuji abonge ngo joone ko wanru omwenje wa Nasruddin Mzawiyani mjini mnungu ngwajo ushinda wotende baada mahakume banu uhundezo joka uhutajia baba nizo nkao teha do ukaba nkartu shindana abo mlona kamtu shindana njema harumwa bavu ngarlo nao shanga nyihama banu mkaushindana yezi autsa hayezi nyina ndombe mtoka wandu wa serse mkaushindana kautsa hayezi shambeni imbenini mkaushindana nyondi nyimne kundi mwa mcheliani boy kundi mtoshido elewana nyandu mwamba mwalala we mruwa walala wamba kwa ndongoza roha yabo wewe ranzo mdu utoshido mili utoshido jere grupu ya WhatsApp wewe ranzi shaulo na grupu ya WhatsApp ndo ya watoshido kubale fikirao kaya karna ujoyenshi au karna utokana bavudike kalikana mjoezi izoranzi hale kwa jamale ule ojo Mzawiyani ngwanzo welezewa nduwa mahame waholewe sampuriso kanizo yebido mkena mijiwa watsina mahame ezahemi izo nambao banu warabu wakaurongowa wama alharb awaluhu kalamu kodo omando wayo ndo ulime ekawamba abonge kama ngayo uvuze nondondo ba zoto hadisa ulime zo hadisa ulime jerone jojita jerone jojita bekeza birari kausa wandu abako jozingara mndu ekaze bwana zabira likauzinga wandu ekaze bwana zabira muhambiyo bwana Nasruddin Mzawiyani haukaya ushababi wa mbenu gombeana na nduwa mnungu honweza ajiri ya jalileja nziro nasime ngoni mwandu mabora kanze kengar zingaro wandu karjashinda nana ze hazira zifanya tanole balila lifube zotsi nyangu karjashinda zijire kiasi la ruhimida Mwenyezi Mungu batujiri nziro anazira abonge kamanga uridi utsotse la mhauvuza nonondo banga we manga bamjoko wandu mnungo ndone za jadi zila twami nukanga bonzima ya hobala abonge uvuze bawe ka uvuzu ngojo uvuwa shesa faralewe inu enulo lankini ngujojitia shashe mimongo ni mwandu wajo waba mruka rudi uvuze bo Mzawiyani uvuze bo Nasruddin
uvuze uvuze nonondo uvuze owalo hunu waje waremana wareseveze ponkase uvuze nonondo dawe mbaba wembaba nonondo wembaba nonondo abange uvuze abange hizo banga banusu ya wandu bakao gwadhanio zenkutukutu zitsuo mengo ni mwedeba ya wabakia baha ngwanzo wajando be atowe vokalino hajenge umhara za barindi yombi ya vumhara hubeshwa message ni wandu hata kutusubutuzi jibu kutusubutu ababano ngo abahanga we mongo tsahasama hano no tsahandu wa utske mhara usahambeze ngoyo mruha harumaze Facebook haswime rawero wangamifu wa mwa group hiyo walewa okanyi wangamifu niwangamifu nyandu mwababangwe msofikiri mendele usoni arweba vuyama hamesha mtiko fikiri la wambeni enamna wa Joshwite niwangamifu lewa na maudu chamguna zamtsilo amafa bekamlo amafa abo za tunale za hekwa na urishini ekawo mazawo mlini mafa abo wahelele ekawo mazawo mlini mafa abo wahelele ngarjo shere hadisi o ngarjo shere o ngarjo shere tena uyomba ubu na tsomlani mafa wakenaza tabia zinne zibwizo waje wari nyensuri jokawa ndusina ojerione kangwa jokulongwa abantu emana hunu nye hamba mshindana shahunu sisi ihori jao ensuri jokama bani hanyu oye kamnado sambarezi kwanado amarezi shia arjodo adabishi abangado kaya nazende zikehe namna hiyo amchodo bwaza grupu za WhatsApp mwaridi mwambende be atoe message euka hamborende hakaba singono singar jibo kartsa har njajo subutinu kale haruma njajo subutinu kali haukari ka hunu mata minja ka hujo jabo kwa tabande babala ruhunu wanzoone foto la haho banu nasuni mzawani wa yakamba zako zilando abando babalo ruhunu anzoone so foto ewe ndo byaka rongo hasaviduru kaka si hunu kaba timruhu fikiri banema sahaya tusi wana wambeni aziwa ho zero aukawa huwe kwa mena mruso fikiri wala kwa melendu zae zodi zo mtohelewa banu henna mji uhanankida ekaza ankida zaho omije hanyu kamja swalitwaniyo hunu heni ya swala hunu eto swalitwano mji eto kahamabala hakomelo mzahe mzaya iyo kebu ya hunu abage yule mana kono go swala ino ruha filiata ngabo kongo ono mastajabu zinongo zanda hale zino wakazalebwe wakaza hale kabajahanya ngwaru mwesu ala yinu zinzadhani wa hale arumahenna mwana mumbeni suala mada yinu abange mtomkinishi hamdo wasamba mwana kama bonyangu na kabatsi mdo suala yohunu ujorenga sana ngo iso ala lejer emachinge joheya hongetsiyo uhedo kansar ma grupu ya Facebook hambezo wakahanza uridi ujabaha kutusubuturo ngo atena ngawa hamabala ukahusubilwa ola tsinda watside ya karongo nabondawe yode mane kao ngaborono abahayinu izochana na leo hutoa message omungu endombiyo paske hurongo wakuja kauchwa muswaze rongo ngojo wandu mawahada harumo watoto anukari leo wanu mahadeke ngwa wanao baada mahakume banu kamchujuwa hata yoala mayokanyiti wajizi au kamjizi warongo yeuzi jwa mwiso yebujwa zatsubira ura mwanongoze jajiri
abo nyima bamba ukaka msina noho wabo kamna ushinde nkodo inu ukano hoa woshe ama ende ushowo nyikamna nohowa tawe juzina lewo hubanda hukoma wambeni ono hubanda hukoma wambeni huwarongwa heheli wakahanza huwanyese heli wakahanza huamba izo wakahanza kujasa za barongo ujaba hevo kalilawa nganye mtsugo henda na mabunjilo iho ebale ya towando eya jotowando eho ngamanze kenyimba wajoshina mtsaka nyihandu atanu wa mahame mkalembeni zikeka ziraswili kona sibaba nikawanrupia kwa tukubale falsafa ngamone hao makaseti chakaba na nrupia kwa tukubale falsafa yanyu hiyo yo karim rikena bavulike kalikana mjoezi ebanze roho zanyu zundwa ndazi abanze problem wakanizo ranzi hale halafu abanga mono amabanga nyina opportunity bashafunge waziri ashafu wode hale zamba kujoka shinda afanye shafu wongo joka ushinda ndimdu mama hame marongo ndi majumba yonja nolawa tajiri le ushangazo wandu haukeya mahame mdura jai tajiri kahazinga manyiha sha waziri wa fertranje woti tajiri waziri wa finance woti tajiri direktori durakarbiri woti tajiri ya utima tajiri ndushangazwani tajiri walewa au mnashangazwani tajiri ya tawala idara haishawana rumaudu joka wabana wili wadosa moroni yabu kusonoka majumba yanu ya tsido hada wandu demana rambanukaya enu jonra makamu mbabanu nolodoyo na kera violodo yadono kabanu banyuma bonsingo para directori shabano mido lawaye engari viranona ngabiwa kama directori tsungo pashama bisina ure samoroni ngari viranona ma directori wangabiwa ndo nzani we fusaze mpine we sayo we takiri kiwe bisampini ebanu mjusha mwendi ebana shamba twalishanindi ashe halafu bae waziri hajakirare ndo sembea kwa zare ndo shendari ngurumye badi banu inungo za muda unumuda banu mreka wazira tolo mduka katajiri abo badensi inu na bahati olewa banu mre no mewa wala katswenda ketajiri hai yebanu namtswarabia ebanu ranzida usiku emana waziri shamfi wakaujifa khari usoni mwa elarifu hababange raisi wa heti jindini wa heyo siya endie wano waziri shamfi wakaujifa khari usoni mwa elabo elaharam nikomuhono wambonyi watitika mna ushida mnifanye banongoyo walewa urujo kaanga mi presida wati jindini hai yabo ngonzo presida ngonzo bolerano ma presida wa he siya endie waziri wa hefere tranche bala bonge baka waziri mdojina abatso jono mwa hiyo yebe nisokuzana ndogondi za titrizo halafuzo de ziristajabishao za titrizo zenji zoka sina bamane kamra mange president ji wa SOE aunge president wa tijindini aunge director tijindini maudu garjo huzisa au fanya joba vuni hunu bila yangu njakana nuko kaini bana karongo nsokada mbeni habo yende za bila za hondwa yeba numfanya joba vuni hunu owalo hazinowa watando do mwamba woti hindu owalo madafu wa watanda wamba woti hindu yeba nu shaba numfanya narshinda neza njema umaudu jambe Muhammad Shaturukaya hutasinzo hutawandu 20 hazini sitawandu mengo miraru maudu jabe mzabudu kaya ujana 45 milioni harumwa mjwa mnungu sijana 13 milioni walewa au sijana na 50 milioni harumwa leba avubao lifanya hazi utapare ya labahanu fulanta fulani waturi tafa izo nizo rakaba kama mjwa mdo shindani ebanu kamshinda ebanu maudu ebila yaho wanrualo aruma nominasyo aba haunu ngojoka rabanu gondi au kamimi wambeni kwa nafanyila shatura bila hauka hamba nzo yaje no amba kwa 200 asibanu
wambeni kwa nafanyilia deja likarani bila kwa na musandrongo bali wa mahame ngo ajo muzisani sawa kaona nyi mzabudu wambeni kwa na mabio kaya hafanyaje garjo muzisani makanyi naye dhahiri mjaba hamamba zoti hindu ebanu nasudi ni mzawi ya nupanga ndo ya jarengeze ya mahame ya ajena manu ngo una mahame do ulime do ujao hamba no hamba sawe ujitapa ngani ho lima haho ujitapa ngani ho lima haho au he mimbari nurongowe olewa au he mimbari nurongo mono yebanu singar joka kawakade haruma sualayo wambeni kwa na uzisa waziri mzamani wa emali bila hukawa haraya nyinyi mbosheya awagarjo muzisani wala nyitse mjo jamambe kajafanya au kajajana hinru heseni akanisho nyide mwahala ni akanyisho nyide mwarumia heni shajaru mwale bavu nyide mwaka presente yabo leo kanga mjo leo ushafungu no mwa waziri hai mjivure mandiso ambazo mjwao kanga mwambondrabo ebanu zinu maudunga mjoka huzisiwezo mafanyanga mjoka fairo ngende nazo maududo uzisa nazo ruzisiwa ebidoru wasisiwa armwe ya mahame ngasine bila yando asine bila ya manjebo ya kawaziri afanya fenja zuzo anzor dojua au kama kakar sujeza fanyishia kazina ambishia au banu hai shaleo ebanu ngasandu hindi kweli akamnyazimu izo mra kira hada lokaya abo ka deputy wa hele bafunge mjini mra jini abo zonga zitabishombe izo ndo tabishombe niende ewambe ni hana party wa party ya Dr. Karihila wa party ya Moi Pedese wa party ya Serse yo mbeni do watade waja wakahumtiani abanga manzo kyari tu sauf eux yo fera nyunao shaye suala le kalima lambeni linu shalino ni joli fumbwa bahanu agar jonye sana mabi mruna fumbwa mru akaushindana naye mru fumbwa ne party akaushindana niyo shamjambeni wo mru fumbwa haruma zamila nansi welewa shamferiza nyuzinu ndugo yona rike hadhiri rike tranquili doje zorabao inu karna mtu hambani nafasi mbeni kabajaha parti politiki wahawandu waha haruma parti politiki eba nurende wananta mchini mnungu bwana nasuri wa mzawiyani banu mchini mnungu wandu wa mnungu watsi pia watsi serse mnungu watsi parti onrolo mnungu kamili kwa watsi parti nzima siyasi yabo kamri vote yabo mbende kandida momchiri mnungu mathala na shidwa habe yohani sersa habe yohani pedesa habe yohani sichimbani yabo mnungu washindwa ya mnungu wakaushindana namba ba parti politiki ya mji yo hadau iyo hadau mkeradhi nguyado kadho amana ngurado jwa kaiban zenongoni zamba obanu zenongoni zamba waba hayin ebanna mahamili zenongo zinunga zijo ukaje leo shatiyo huamba zenongo WhatsApp hujaba mengoni mwedeba mloni yo hawanyi ngamonzo mjwe yatowe voka hai yabo yewenga mumtsamu mjo mrede haram lonu unu harawendi yode mana kwa hakika mdu katsushidwa mwele wani ngamonzo mwane bwana kamtsima determine
tasira nzijuza taleo emruonge mangaranti juza taleo kaja subuti ya tswa mabanongo ya swimeza nongo ya haba shage harumwa matindindra na huzi sawa abange rejezao ka alharbu awaluhu kalamu alharbu awaluhu kalamu mrati ke manga hamba rongo yo zani sankodo ba ulime ndo ajali ulime do uvuzao na mimrati doro na siri jibuo basi karna vanuni ngabantu ajanze kerti karchu jibu kwa nado jibuo shanyi wanro baba mtsona rongo zo fikirila leba vulama hame kamtsina rongo zo fikirila mbanu kwa harma leba vulama hame shale bunjilo lana nsamjo fanya ebala mbeninge to hanga miaje ngarjodo mjibunisi wana mje sasido mabani hanyu harumazen rongoyo eza hemri kazaze mpanizama shasha mjo mjibula ni mabani hanyumaha harumu mjini hunu wallah shembe sharifa jo paro jibu nasuli mzawiya abanga yana mkaza enu sidari siko jodo jibu dasi sidari siko jodo mjibu shashe balo famano au ulobani hanyulo na biso ongu fikiri lorongo ongu fikiri ndoko za maudu abange kaka msona hao kaleo mrumba baka milulo famana wa mji au lindo aujoke famana wa mji wanafikiri olona fikirati tiwao famane bani aho mjini mbeni katsu jibu hau katsu waza katsu hona na atakatsu fikiri leo na maudu izo fikiro zindo jine za hunu shaside rujibu wo abanga anzo ujuo kaya ngabo tofauti ya hule abwetizo amana wetizo amana wabbo she ujo hishia wazirongo lao mbeni banu bakemdubanu yo yogo au yote bile rangu wote bile hata wo ngwarono ajufumo waridungo humjibuni ayo sava ikasidari mjibuone na zitokacha Rikedo mabani hanyu wado mchibuni aho mtsona mbarongo yo fikirila leba vulama hame owalo hunu kwa tina owalo hunu wabogo warumwezi kwa tina mbandazi yo fikirila ya armu ya mahame mbarongo ya maana tanyi banyumridi mbwa grupu ya WhatsApp wanroa baba wanza shonga mwede mbwa grupu ya WhatsApp kamtina mbarongo fikirila leba vulama hame nuwana wa mahame ya kane chamba fikirilo wana wa mahame anro jine abo mwanzo unuhuzame simba fikira tityo to fikirle ama shabu njilo locho lipanga mtsina kamtsina suje na mifano ya peu na uyi ebanu zenda zendivi wanrwa mila na tsiwa paroshinda boshila na wanyi sarali shiwe na mriala sawa nyonsi pia honge zesira juma jawdo unjahar mama magurupu ya WhatsApp kamtsina rongo zo fikira ba fulama hamekatimbe kodo hunuhu zinuzi umbwa hey eman rike wakade abangetsiyo momo abonge abubanu ngebo la hawla wala quwwata illa billah wanro baba wa mahame nyuma mndonyuma msiru mtemma juba mkenzi WhatsApp kamtsina longozo fikira le bavulinu changa mtsengo fikireza firauna insha Allah taala kamgo abenze ohanza rabbal alamin ngamjoka mfano wa wajao kwa nuzifanya tena ohanza rabbal alamin insha Allah taala ngamjoka mfano ngamjoka darasa letengo hilo ngamjoka darasa ya wajao kwa nuzirada tena ohanza rabbal alamin insha Allah taala ngamjoka darasa ya ho waliyo no wajao kwa nuzirada tena hisaga zodo ambo hadisi
abongena mkemanga muvuze bo walo hungu ajodoji bwana walo hunu do ajodoji bwana abonge bismillah namtoke madhamana yotodo fikiri zembi arumane bavu ba owandu wamila nantiwe kabshindana hawaye ambati sikaramu ya bendu fulani ambati sikaramu ya bendu fulani yonde heli watawa washindani abonge kale unga mbonga nyina yezi na siasa ina mwedeza mbio mjenezi mashiliwa mje maudu mwamberi jana shinu shamtifanye grupu ya mtire seleksione harumwa miji 20 mji amini mwambaga mwanao aunga mwanzo mwanena ndogo mtoto zishinda mkaka mshindu jana barongo hunu maudu mwajamba mja Henry woyi prefem zamani mbuni woyi prefem zamani woyi sedali oyi zenongo ya tozanza mbenizo ntipia shati de kina za juhudi zafanyiwa banu mengo ni mweze juhudi zafanya mahame owandu waliwao sempesefu wasahilishiwa hesa ngiyomoroni na mbeni bahi ngiyomoroni na hunu bahi abonge mengo ni mweze nongoko yeushinda yeuhambe yekasi moroni ensuya jwa kome mshare jwa posto yeusubute uheya enisae fende mwa ijo njia gujojo posto arege mapesa nezo hazi za fanyano waju huwa haho na wana haho ata mdoja bala mwerenga mapesa bala shazila mabavu menji kaziti sempese fuila mabavu menji mpaka moroni zilowa zifanya wajuhu waho na mabani na wanahaho kama si banaho yabo kujazire mambo ajuyu bwamba kututaho mala ni hunweza ensujoro ngomsharaho we ujana tasi urengeswa fiza handani ujorenge zenoko zambeni pia kutuzita bado bakazo posto bado bakazo posto zenoko zambeni pia prefeka tuzita bado bakazo posto abonge yonti mwishia zenziro nziro mrumbaba wa kamili yatunda ndogo zohamba itsonda zile abonge singarjo hili yabanu babo mimi njamba hata shamjo kabo we ojonda mndu ya ujibu ndondo samiti hujiminja jojo anabebarongo sha ojua o de mabani hao nusu yao ngwajwa urongoza jabo yakanusu ya hao orongoza prive kuja shindo wajibu obesha vokali kuja shindo wajibu na kabati mri ya hamarongo todotoka ai ekahide mzemzau ya nyubanu ya lala ya kawaide mwana shaa na mdojo abanyuka ya bokonti ni mamvunje zo hale bokonti ni mamvunje kabajadoma adajile shabaha ko udoma afa abako udoma afa zitsongeza ndo abaha ngwatsungodo tuhumlana anugwatsungo tuhumlana nona haramu hesabu komdufa no newonya komdufa no yamzaya komdufa nyo newona komdufa nyo newoso aboge mdunende mbiyo yadojuwe mipaka yaho wamzaya nezenzia wabira ne maso wabira wawaswili ne shatsonga waka wandu bawo jamaa na ukarimu na unziani ono shamrati jelewo hajaka kaji embaba mraka kaji mbaba hahe bayo nziro hokalewo Nasruddin Mzawiyani ujulizo mbaba hao na ndu wambeni wosomeso ukarimu wa hahe
wosomeso mzani yakanuo wosomeso obinadamu yakanuo ewa zonzi roho mruja someso mbaba hahe hakaka bana ngo mndwambo ai awo imwana wa mzamza uyani de hambo zinu daye yezabarindi zabarindi ko dede namna yamba nimbani na miraya bako mbo koma ozitswa ni muo izole za jaburi nao domruja someso mbaba hahe hauka hena mruhu mrongozo yambesha message ai awena surdini hamza uyani mnungu wena katsujibu katsujibu Henry katsujo nukatsuta haje wonyane oso ono katsujibu abashaze message nambani ahandawe hai aho ide mwana Henry bade mbaba hahe otukufu yakano kamili badi hotsaha hesa hanziwa eba nyande masowa nzobire oke mndu dokanga nzombeniza mange oke mndu baba haka mndu nombeni kaya yabo wewe ngo aminuka kuna ukamru pakambeni tsotondoha ubiriyo